Wengane zakwethu ngiyethemba nizibonela ividiyo ekade idlala njengamanje la sithinta khona ke izinto ezike zathi ukwenzeka izolo lapha endaweni yaseThekwini ke ngenxa nje yezikhukhula ekade zihlasele kule ndawo lena ke sibonile kwamavidiyo esike siwathi kwafaka izolo endaweni ke yaseNanda kube kuningi impela ukukhuluma mayelana nalezi indaba ezithinta ke lezi zikhukhula lezi namhlanje ke ividiyo ngithe ngathi kuyidedela ividiyo yendawo yase Mayville lapha uyasibonela ukuthi ke ikuphi obekade kwenzeka baningi kangakanani abantu abalahlekelwe impilo zabo abanye futhi abalahlekelwe nezindawo ezokufihla ikhanda kodwa ke asazi uhlelo lukaMdali konke sikubhekisa kuMdali namhlanje thina kwakho ukuphawula ngalolu daba hlala lapha na comment section kungixoxele kabanzi ukuthi luthini lwakho uvu ngalolu daba mina ngilasibone sengiphuma kanjani ngoba ngiyakuthembisa ukuthi ngiyabuya nezinye futhi esilandelayo kwakho ukusubscribe bese uyangilandela futhi ku-Facebook @radio inkezo za nibe nosuku lumnandi ngithanda kakhulu.